Hello pirlok fi iya longkamno, nga ngait ba fi iya shait iya klaim bad nga don kam bafin? Yarab ban subscribe dia para kasi une uge uba tof bahaban khwai. Badu ne unong tong pat baem ng bantong lahjan light man kadoliet da light lah day ban kinjat sahum iya une. Shah. Don bok bala yo ula light shah kinjat siyam kado ruh kalong kaba hebha haka pillon ne haka stem ne mangala ibang palat wow. Dapo yung temeng kamiya ila, ong wow ko kapa patla wanrah da kado kesar. Wow, lila wan soh une uwe bantong ngala kende. Iyo kalait kane kado ka ba, he palat anilit ngalak nyu kakho, siu bala jan light. Laday ban ay kublay iya utunong tong ubat bit bhabantong sharut, oli. Unang shisha unete, hap aino kat dong iya une unong tong ban iyo bam. Minta patla bunkam so unong tokam no ban frung tilay tru. Umpat nang ba, oh kali sorry day bayampat nang ba ula kamen palat banyo, tau iya kado ka ba stem ka ba pilon. To mintangin peit katno kilo ka don, uka khiya bha likado ka don 2 kilo shiteng kala, don ka pilleng ruh tharay haka kapo. O kine ki briw ruh kila shupet sa ya kado ka ba, stem ka ba pilon uneu gayula yo ba. Lawan so huneu, veu rawon ba. Lahangat kado ka ba. Hebha kala, poisha jaka jong angi ruh. Leu neu rawon ba dakait bha leu, pin poisha jaka khwai ma, angi ruh. किने की पिरलोक रावण रूह की बा आयलद हा या उबनिया खुन भातु उने रूह उवित पलत हा खमत खमत ngalah ibang ban kinjat sha iya une bawit ken ka dokha kaba heba pet hi mafi hatu pirlok rawon ki pirlok rawon ruh ki ba bhapalat li ki iya ong pinlate ulah dom upinlate shisha dong hu ka li hu ka so pet miyo